eling eling ari mangka eling rong geret rong geret rong geret rong geret rong dileret rong gir ari sabarile ari sabatoya aja baik ari aja baik pegat balen ari mantakan mah mantakan entok pakaya ari aja baik ma pegat balen rong geret rong geret rong geret rong geret rong geret rong dileret rong ger Ye. Alhamdulillahirabbil alamin. Mene gatangi Bensi paduh. kin kiwi suayae kini. Ai iya ya Pak. Jaga tuh sore. Delat maning juragan baros Iya. bakal teka ning panggonane ngisun yarep dijajar pasang Bakal sida ya Pak pengantin anak-anak kita ku. wayang temen gegeran dere yanyi masyarakat singana ning gegara asinan tulis waris bagja diri ketulis kegawang janji Wayang jare rakyat masyarakat asinan ya Pak. Bakal kita dua mantu wong sugi wong juragan. Ya senajanan Allah. umai gubuk Iya. tapi duwe calon mantu juragan Wong sugi kita ku. delengan ye kita mau wis ora sabar kin kiwis jam pira kini Ya suaya kini padlat manik kayak mata kambu apa kini pengantin. la iya kan anji Bapak Dawud Bapak Nur Kadi Yo. Ikaria-gria genyi Pengantene diisi. pengantene kanyi sing kana nyi Alah, Karo ya Pak. pengantin Ayo. baru. diiring kelawan Cipangagung nah. Pengantin teka iku Pak. Layai bener itu. Karo pengantin baru nang kabar aku. Pengantin Dan baru baru Jena. sedep Jena. Ayo wong dagangnya kon pada minggir Wengir. bocah ciliknya Ayo cu. Was dalane cu, dalane di pinggiran. Wanda rame Anak kita nih. Pantes di sawang Ayo diiring sing rame.
lanang lan wadon Waduh. ngedong si pengantin Painan dalan. Waduh, mada golong-golong. manis mesemeng Sing iringe iki wong ketian. kerasa maeng Dibuka dalan. mari gawe gawe bunga Juragan Baros. Mindaden Masih asuh. Mindaden Iya ya Pak. Mindaden Asyik. yen mlaku iring-iring kang dadi lanang sumpinge kembang Asyik jalan. Pengantin. Wijaya lirikan Yo, mata bikin meriah. Wika, pada pengantin. kerasa Dalan. mari kerasa Kursi ini disingkirna, kursi ini disingkirna. jadi jogone Pengantin lewat bu. seneng uripe hari suki Ayo asyik meriah. Waduh, iya Ika, sing iringe. Pengantene lutan. Wong dagangane iya nengan. Kasih jalan bu, kasih jalan, kasih jalan. Waduh, ana ondel-ondel. lanang ejak Awas pengantin murah. wadone prawan hari pasang Temen Pada di pengantin bosuk. Ya. waktu nelunga Dijagani ton pengantinnya. Iya. numpake beca Awas. keliling-liling kota Awas bu, awas bu. Parah banget pengantinnya. dadi Dok, jogone Iki ngrewangi doro. seneng uripe hari suki dunya Suki dunia. selendangnya pelangi Ayo, painan jalan. rumah bangi hari bangga kone Awas dra. Jalannya. Tonton kokon mikir dikit dra. lahir lah Ayo menek ke. Ayo terus. dunia akhirat Oh. hari sumpah cinta Sumpah. Ayo, mene, mene. Sumpah cinta. Ayo tirik pengantinnya. Le dong le. dirikan mata Mene tirik le. Ayo ayo. Pengantene lutan dalan-dalan pengen. hari karo sopa Pengantin ada sekarang suwu. Papak pengantene. Kaki nang mene nang mancing. jadi jodone senang uripe Ayo ayo muter. Ayo. dunia Nenek ki juragan. Ayo. Kone. Kokon mikir. Wong dagange kokon waktu mikir. nelunga Ayo. numpake beca keliling-liling kota Hore. sing dadi lanang Ayo muter-muter. supinge kembang Baik dalam. jaya Ayo singkret. Gampang jebak-jebak. Ayo muter. Ayo. lirik Tahun apa gede banget dulu. pada kerasa hari karo sopa
Hari pasang selendangnya pelangi angin rumah wangi hari bangga kuning. Oh iya. Bocah kupri. Awas bener coba jungannya. Ayo. lirikan mata kangen pada kerasa hari karo Wayang. Awas tuh, pohon keliwa. Ayo dipayungi. pantes di sawah lanang lan wadon mari sipah-sipah manis mesem megenge karo somai ala gawe Ore. Aduh. Eling-eling. Sira kasapa kakana? Brewok. Oh, lama. brewok. Ya. Iya. Eling-eling pengantenane juragan kuno ke. Iya. Hei, coba cok. Iku keteke dikandangi. Keteke di kandang dingin Kang. Ya. Ya wis kok digiring dingin ya Kang. Ya digiring Ayo. mana? Pokon mancing. Duk. Si gripet payah iki Kang. Oke. Nun. Juragan isun wis tekang kene ke. Sekian isun ki pengen weruk ini pengantin wadon ki kaya ngapa? Iya. Aja watir. Ya, Beli pati-pati juragan nira. Ya. ya. Demen kepati wah saya tentu anak isun ya ayu beli kira-kira dadi rebutan ini gegarasinan hari kudu ngomong. Wis siapakan anak kita mau wis. Toli bagja temen uripek ini ke sampeanku. Priwen sih. Ya didemenin ning juragan isun ke. Heeh. Hei, dunyane ki akeh ini pating tek-tek. Kinki bakal gubuke akeh ki dibangun. Iya iya. Nang Sing dhuwur korek. nang juragan. Apakah iya bener jare Mamang Brewok lamun senang wis kawinan mengko umai bapak ki arepan dibangun kini. Dibangun Aja ya. Nang. watir. Rumah bapak mertua Ya. kone tek bata tek pai setrum. Hei, aja dibata jadi setrum. Maksudnya mah dibangun. Matakan Dibangun, mertuane siran yang kone modar nang setrum. Iya. Aja Maksudnya mah pasang anu kah? listrik pasang listrik kilometer. Iya ya. Ya. Kini sing tata rias sing sapa kini. Aduh, ya mbok aku. Kini dangdanane kayak kuda renggong. Hari kudu ngomong mama kenen kini ke. Nun. Yung acaranya ki buru-buru dadakan. Dadakan kono wak. Jadi ngongkon bucu, cok, anak, latihakan tukang rias. Mendik ini calon pengantin wadone. Lah kelingan beli senang mau ngongkon kah? Ya, ya, ya. Mau kah? King, ya maksudnya mah senang ngongkon kau wis disiap-siapaken kabeh kan. Wisana. Wisana. Bapak naik bapak lebih wis diundang. Aja watir. Bapak naib, bapak lebih anak. Toli senangku. Bakal lamun arep di pengantekaken arep di kawinaken senange mengkonon bae Oh, ra. ya didangdani ini kan masuk kon kaya Ya kono. iya. Wayang temen jare wong kene wong gegarasi. Hari kian makine kanggo ngormati masyarakat kene kono dandanane kaya kono. Mau ka metu sing kana. Ya. Ada teh wong kana ya? Kian mayana maning Maning. kok bakal kejejer pasang anak sing riase. Cak ka dirias dikit amber anak isune nambah demen gak? Dadi ngrias dikit. Dirias dikit. Ya, cuk, bucuk. Wak, Beneke. Cingaramanto jeung sing Cigarugak ya to. Ya, Anu si buat. Cigarugak Sing tukang riase. Cigarugak. Wardanya ku kardus kuno. Iya, Brukna. Rias larangan kuno. Ya. Sekarang. Ya. Rias cak kaya ngapa? Ya wis gage Bruk. Ayo kaya ngapa? Larangan talea.
Maksudnya make kiri sing paling larang. Paling ini, larang. juragan. Larang Iya. Iya. 70 miliar kini regane ga. Oh, kian tukang rias Ayo. Wis gagian serok. Gagian nang bro. Nah. Bagian. Awas iku Awas anu, Neng. juragane merem. Awas speakere nang, awas. Wayang bagus 70 Ya miliar. iya. Oh. Boreane kok kayak kono, kuno kayak wong Korea. Jo, ora salah siraku bedaki kayak kono ku. Ya ilaha illallah. Seumur-umur nembe weru tukang rias. Ya ilaha illallah. Bedak apa sisiran yang anggone kok? Enak gak temen tak kudu cah. Wok, Ya juragan. kinki Ya. rias 7 miliar ki. Kaya wong neplok ki adukan. Ada tekeke. Amber katon moncrote raine. Empel kono ku bekat raket Ya. mah. Ayo. Sok Kuno apa dimerahin. maning kuno? Oh, di listrik Kopro. ki. Listiknya nang, listik. Iya. Pajak. Oh, duh. Cakeme si manyo. Aku jarang pada copot raine. Oh sekaya ayam jago di purut. Semenang juragane si pajak. Nah, iya ku bener ku. Ya eling-eling garias larang. 70 miliar. Ya terus nah. Ya. Terus. Merem. Mongkong nak. Nang apa kuno? Kinki rias ki mambune telepong kebok ini. Ada Sing teh. bener gini pak. Sing larang Bokat adate wong kono memengkenen rias Ya bokat. iya. Ayo. Kuno aku kayak anjing laut. Siraku beli salah tang riasku. Matane Adate. abang kabeh kaya wong tas dibedepi kuno. Wis durung. Iya, kayak berulang tahun. Kanton ora. Oh. Aduh, Pangling ganteng temen oli ya. kudu. Doer panglingnya wer. Iki digawa rias. Ayo. Wis aja kaca-kacaan maning kali Oh. pecah maning. Awas nek, nanek. Dicorot tanune raine. Kamera Kamera mabure dia ka. rusak, dia tambri di kamera rusak. Dijo om. Jom. Anu Raine kayak joker kartu remi kah? Raine kayak Wis, lampu. wis, nang. Wis kini wis. Ya Rias wis. iki. Oh, pantes. Pak. Anak kita emang kode pribadi. Aduh, lamun kita wadune ke mongkok. Kok buta-buta buat apa ini kita anaknya kita nih. Senang wis beli sabar. Ya iya Rama. Oh, Eh. yanti kini pengantin wadone keke. Ya. Undangan. Ah, Kongko si sabarnya lah pengantin lanang kok belum pengantin wadon nih. Undangan. Ya ge, nok mene nok pengantin Dodokane wadon. sing bener, dodokane. Nah, awas. awas duduk ke. La ilaha illallah. Ini maning bumbu Mia. Bapak nih iki bocah pengantin wadon nih. Iya mana dodok? Dodok iring kana dodok sing bener. Biar. Iya ora katon tamatane kudu ke pengantin wadone ko. Pengantin Lah lanang pengantin Awas lah. ngegelimpang nang. Nok. Go. Nok. Iki ning iringan dodok ke. Mene mene nok ke mene. Yang paku-pakuan kayak ning kopayu. Nang saking seseke gini yang bangun. Kenang apa? Nang apa? Juragan nang Lu apa? tatangi banyak kang. Perdodokan. Apa nih? Lu tatangi banyak kang. Mingslep ya iya koplok. Kian ki bisane ditutupi ki kini. Pribe kuno. Kira-kira wow apa kana? Oh, jadi kejutan kono. Juta. Iya. Heeh. Aduh. Kambingnya pada hijau ya kang. Anu Mas Rasi. Ya kayak nemu sing katil nang Iya. kambingnya. Rasanya parasane gini Pak, rameh gini Pak. Oh. Iyan pengantin wadon di sana kari sing ngawinaken ka. Nah, lebih nanti kini lebih nek. Warna ibe. Wajah mene turun. Lebih nek. Loh. Pengantin lanang saking gemese pengantin wadon aku demen banget nih Oh. pengantin lanangku. Pengantin wadon tenaganya kayak slender.
Hati-hati kudu sabar wong lanang menerima. Ayo Bene. Ki lebih nek Ki. Iya nerima. Mene lebih nek, be. Be ayo be. Lebih. Tuh. Lebih nek. Ki. Anapa? Todokaken saka menggok mene dalane mene wala bene. Kuwen kudu lebih nek kudu Ki. Ya kian sing bakal ngawinaken. La ilaha illallah. La purik wala bene purik. Ana lebih Eh, Waras belikan lebih kah. bocah La anak. ilaha illallah. Ayo mau beli baru alamat. Segatan. Kamblasan segatan. Anu ne lebih kudu Ki. Lebih kono. Hari bokat kita makamit kuburan kudu. Harapan di walebe. Harapan di mana kah? Ih, begini kan. Kami gilang. Harapan disirane. Kami gilaan. Bebok. Kin ki lebet tawa tarso. Iya. Nyi. Panggang Nah, lebih nah, nek nih, besak lebih. temen. Bek, mau kak kena suka kula sing ngundang kak. Ayo sila. Iya. Arep ngawina siapa? Ngawinaken anak kita karo karo botol Yakul, botol ya. Aduh, juragan. Karo juragan ki. Oh, iya pengantin. Iya. Kayak bunglon. Oh. Wong suki kuno, be lebek. Lah ilah, wong suki sirane maning. Nang aja. Nang aja. Aja Nah, nah. sesemene ganteng darane bunglon. Bokat ora dikawinaken senange aja. Yang bobokatan mati lebih mung-munge. Ayo mene be. Lah kamaning lurusin kan. Kursi kang Kursi lebet. kursi. Kang lebet. Kursi bari meja. Iya. Lebih. iki lebih di cing kayak Ya maksudnya mamber pajeng. Lah. ilah lo. Meja. Lah ka kursi ya gebotan ora papa. Lah. Bocah kulur bae belahi. Ayo, kene be wala be. Nah. Awas. Nah. Yo. Bakal lebih ku dodok ora. Hei, Tangi. ayo Bodoran lebak zaman ono. bodoran zaman bengen. Kursine lebakan aja be. Iya, ya sirane maning beli ngomong. Dia perkawinan apa? La ilaha illallah. Dik. Aduh, lebih kayak wong setruk kangelan. Anu lebihnya pengen nginung. Lah. Meta bisa kejalukan ya. Meta solar. Ya. Sok. Ika nyototen ngobong. Bocahku. Dikebuko, teles kepes. Buku lakon kudu goblok. Mane gak sirane ngamet koler dingin. Sok. Lebihnya rusak rasek temen. Bisa yo. Anu Kian pengantin wadon. Ya. Wen Pengantin lanang. gila dewe. Ah. Gila nang apa sih? Wong sugih. Sayang lebih. Lamun dudu lebih tak kalah jeprat sih. Aja nah aja. Anu ana saksi nih ana. Ika. Iki saksine kula. Iring kene. Kula. Endi saksi? Iki. Kula saksine. Iki saksine iki. Ya, Iya saksi. ya saksi kula. Senoknya walinan. Kana. Dek. Yen bapane. Iya. Yen bokek blesak temen. Iya. Ada. Wah. Lebih Apa dijog. jantung ning utuh. Angel blakitat. Iki pengantin lanang mokok-mokok bae. Iya aja cerita kiye ya enggak. Iduwe boren lulu. Sakin mengkene. Sakin mengerokaken ya. Wah lebih arep ngomong. Wah penaib ge. Iya, ya. Karena Naib ta lebih. naib. Naib. Bakal Jejak lebih kono. mah ngadusi wong mati. Bakal Iya. naib ngawinaken. Ya pengalamane mengkonon bisane ngadusi wong mati. Toli ke mengkenen masalah. Cokore. La ilaha illallah. Orang kelingan.
Leben di si Iya. kaya kono temen kuno. Senok arane siapa? Hah? Suci, suci. 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 Lanange. Baros. Hah? Juragan Baros. Siapa nih? Juragan Baros. Apa nih? Baros. Naib diriaki be naib. La ilaha illallah. Ya miskin mangkene. Menengah. Heder leban di kana. Ya, ayo. Singaran perkawinanku sakral. Iya ningan. Hidup semati sampai tekang akhirin zaman. Iya. Bener. Ya nembe weru omongane bener ke. Mau mampu kuno. Ya yo ayo. Aja gemuyu nang sakral kini nang Sakral. Sirane aja kemuyu bae. La ilaha illallah. Omongane wanaib kuno. Koplok, anak kasih hidup semati, hidup Iya, iya. semati. Ya iya. Singaran sakral iku beli kena kanggo dolanan. Ya ya. Singaran jodohku ketemu pada gedene. Ya bener. Bakal beli seneng dibalekaken ning wong tuane. Oh iya. Beli kena digebuki, beli kena disetrum. Hei. Nah, Naib. Laka. Bari tekang setrum ku laka. ya siapa kada? Saksi. Tekang setrum. Ya maksudnya mah dinekaken ning wong tuane. Iya bener makonone mah. Pengantin lanangnya melengos bae. Iya mbu mokok bae kini. gagian kudu bareng menang gagian. Sakit makene. Wis singkat serok gagian. Singkat Pak Penginung dingin ya. Iya. La ilaha illallah. Coba kat kurang emet ning ember. Kan? Bodoh amat. Iya. Ayo gaki dongannya kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajat. Doa ajat gitu. Hei, Ah, masa dipancal. Mau ngawinakan kayak mau Jadi ngujudak. gendak akan baik gawe mengkel. sing penting mah nyebut asmane Gusti Allah. Iya bisa teja. Serok. Ya. Awas. Saya nikahkan. Tanda tangan beli. Hah? Bine sapa, tanda tangan apa? Aja kah? Jempol ben jempol. Pribi kuno. Aja gak. Maksudnya mah tanda tangannya kiyen karo kuwan. Bine sapa, arane sapa konon beli. Senok arane siapa? Suciate. Suci. Ya. Sepirek kono. Cetek. Iku sepira kono. Suci. Nah, Senange. Kita Iya. Joros. Baros. Iya Baros. Baros. Aduh. Iku sih. Harane siapa kuno juragan? Ting perkengkol kayak konon. delengen. Ada pengantin bengen pating perkengkol. Ayo Yes. Serok. Sekian tekawinaken ya. Ya. Boga pada langgeng tekang tua. Saya nikahkan Suci binti Sajim. ah, Sajim. apa nek? Sajim. Letak pisan sih. Suci binti Sajim. Dengan Kang Mas Baros. Baros Binti almarhum. urip. Apa nih sing urip? Urip. Ya siapa nih sing urip? Urip. Ya, Jari almarhum. Urip. sing urip siapa? Bintiku urip. Oh iya. Hai bapaknya sampean nek waran urip. 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 Lebih digebuki Apa bae. keter? Saya nikahkan Suci binti Sajim dengan Ya bener. Kang Mas Baros binti Urip. Ya. Dengan mas kawin sealat perangkat gebotan. Gagian. Luru lantaran baik. Mas kawinnya apa sih? Mas kawinnya ya biasa seperangkat alat sholat. Saya nikahkan Suci binti Sajim dengan Kang Mas Boros dengan Baros Bapak Aduh, gila-gila. Hah? Cakem kuan kuya, ora apal-apal.
Baros. Naib. Baros. Beaba es oso baros. Oh, iya. Baros. Aja gembuyu enggak? Saya nikahkan Suci binti Sajim dengan Kang Mas Baros Ya. binti Urip dengan mas kawin sealat seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, Ya ilah ilah lebih apa panggung dituntut? temen gini. Nah, saya. Ada. Hei, konon. Aja dipelintir sampai aneh. Konon tuin. Pimen kita nek Kang. Padu gepek anak bae. Apal budek karo dikaku. Nang di Ya tempiling gua mah. itu. Menek tangan ya. Awine gegecek. Tangannya gede-gede tem. Saya nikahkan Suci binti Sajim Ya. dengan Kang Mas Baros. Boros binti Surip Lah, Baros ilah, dengan ilah. Ayo mekel bae. mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Loh, ngomong. Ya, Saya terima. Sing salah makinek gini naibek Apa ini. sih? Ya orang dipai baru dikit ningan. Ya wis pernah kawin, no, wis pernah nikah. Wis pernah kawin gak mau bengen. Oh. Lalen. Alen. Oh. Bu tahun-tahun nek. Sok di anu. Orang beda. kalingan. Iya iya. Menek kursi sebelah ini kan. Lepas ini gebyapa lu wis. Rongok akan. Ya, Ya. ayang apa? Saya terima nikah. Oh, dengan Kupingnya ku notosi, kuno naibku. Ya. Ada guyang. Lah ilah lebih agak prak. Aduh, menang lagi naik warai. kupingnya dilaleri. La ilaha illallah. Apal. Ya wes. Bakal beli apa latihan dingin ya? Ya. Dut dingin kan ya? Iya, bakal kita gluduk. Langsung tarik ya. Ya. La ilaha illallah. Makanya bantu. Gluduk tarik. Iya, gluduk tarik. Ya. Saya nikahkan Apa dingin kita ke pertama? La ilaha illallah. Bakal kita berketik langsung krakak. Ya naibe pengung. Kali Udah, ngomong. koplok. Saya terima nikahnya. Ya. Suri. Kono ya. Ya ya. Suci. Ya. Saya nikahkan Suci binti Sajim Ya. karo Kang Mas Baros. Baros binti Surip dengan mas kawin Ya. seperangkat alat sholat dibayar tunai. La ilaha illallah. Hei, Aja temenan aja seru-seru narik. silakan. Punten wong La kene. ilaha illallah. Wong desa kene ngawinan wong gata godhong beli. Sampean aja seru-seru narik ku. Dari ditarik mau. Ditarik ke padudut bae. Oh, dut bae. Ya. Ngomong oh dut bae. Setitik aja kayong narik komben. Naik digeret-geret. Naik pengkene. Yo siap. Terima kaulah. Durung. Wara durung. Apa kana? La ilaha illallah. Saya nikahkan saksi gue mah kereta galak ya. Saya nikahkan Suci binti Sajim Ya. karo Kang Mas Baros binti Surip Ya. dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Suci binti Sajim dengan seperangkat alat sholat dibayar kontan. Sah. Hore. Dungan, iya, kedungan iya. naik mah. La ilaha illallah. Orang kelingan. Naib dipentungi banyak. Malah joget-joget. Naik digabandingan Bayangkara segitu. Wes sah. Ya sah. Sah. Ya. Sah. Kari dongane. Donga ya. Ya, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua talil kuno kanggo wong modar. Nang, sing aran donga kok ora talil. Iya bener. Ya, Ora wong bener. perkabanan. Ora wong jempalikan ya dongane kuwen. Iya, Illa sama. hadratin. Iya nembe weruh.
Do nga borongan kaya kono. Allahumma salamatan fi din wa ngafiyatan bi jasad wa jihatan fil ilmi Ya, ya. wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal mati wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawiyana la fisraqatil maut wa najatan minan nar wa abwata hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terus amin. Yes. Ya, sah ya. Setuju? Ya ya sah ya. Nah. Kok bakal sira ditakoni malaikat loro? Oh. Gua bakal gondelakin wong modar. Ya ilaha illallah. Koplok, durung modar. Klesana anu lebih borongan. Ya wis lebih marep kawinaken maning. Ya ya ya. Ya kaya tinggal sakeluargane priwen lah. Oh wis ana undangan maning kini naibe. Tangga sebelah. Ngawinna satuan di kuno. Ngawina ketek karo beruk. La ilaha illallah. Ya Ya, wis, mangga. ya, Ayo Anu, diater, ayo diater. Anune Ayo, ibune diater. anune kok dingin. Apa maning? Anu puwen. Gatel je. Gatel. Anu Gatel. iya anu Apa? Nganggo balsem, nganggo balsem. beli anu Pak. Iya sih. Apa kantongnya bolong? Anu Wis go. Go. Oh. Nah. Aduh. akeh kayak bayi akeh ini. Nah. Oh, loh. Iya. Ih. Hampir lunyut duitnya. Akeh bayi makanya. Wis diongkosi magage balik. Buat ketinggalan undangannya. Anu bakal tukaran bet oleh pegatan maning ya. Oh, Hei, ini jalannya. anu. Nang penganten. Kok bapaknya mengguri dikit nguruskan ya? Iya. Ayo. Ya harus penting sampeannya. Iki. Nok. Soce. Deleng kan nok raine penasaran. Oh ya iya mater wis resmi ya juragan. Ya iya aja sini sih. Aja sini sih. Ader gak kono wis dadi istrine Ya. bos juragan Baros. Oh. Ya. Aduh aja sini nok senok Ah. Durung-durung ajan wis kering. Deleng kan nok raine satitik mah. Aduh isinan wonge mah isinan Posisi kono. warante wani lindi Iya. ya Kak. Aduh. Kayak halus. Ngomongnya halus tuh. Oh ya ayu nih. Sambu banger. Sampean ora lok sikatan kono. Kita nek kayak kecomberan apa sih? Deleng kan nok asa titik raine. Iya. 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 Medit temen setitik bae. Oh. Jelas beli. Dau kartun pipine Oh, durung katon, durung jelas. maning. Oh. Jelas beli. Juragane. Durung katon. Hai durung Deleng katon. gak ah? Iya Kabeh. nih. Kabeh gak? Iya. Iya kok dingin. Kabeh gak? Nok suci. Kle. Dong kle. Bisa lah te pengantinnya ku. Ora salah kok lho Kang. Mas, dicopot kabita Mas. Jare ke Aduh jakian pengen keri. Ayo ga Mas. Mas Juragan, ya ampun kok si kumut-kumut. Andikana saksine kah? Paman bewok nada kah? Bewok bos lele. Andikana. Ora salah te kudu. Ayo ga Kang Mas. Sirane. Tak copot di kabita. Ya. agak Kang mana? Bisa lah tak kudu pengantin wadone ku.
Kaji wadon kuno Wah, juragan. kaji wadon pengantin wadone. Bewok. Ya ya. Bewok. Ya. Ya. Sing aran bewok bakal beli ngadep ning ngadepane Kaji Sumini sekian tak penggal. Bewok. Hutan C. Ya. Ya C. Dikongkon apa? Dikongkon dadi saksi. Saksinya siapa? Saksinya ku. Juragan jeblos. Baros ya. Rango kakak. Ya. Kebrek. Ya. Siraki nyandang iket oleh siapa? Ya olie. Kaji wadon mimi kaji. Siapa? Kaji wadon. Sendal oleh siapa? Ya olie kaji. Sira bakal arep ngeloni Mimi Kaji apa arep ngeloni Rai Baros? Kleh. Meloni mendi kita nek. Fasilitas sira kayak empang lele tak tarik paning. Aduh. Tak urug-urugi sira empang lele. Aduh aja C. Ngajak orang kang aja. Anaknya kita nih masih cilik-cilik butuh mangan. Melu siapa sira? Ya melu. Sira melu siapa? Kaji, melu Mikaji. Ya melu Mikaji. Kaji Sumini. Ceprot. Mimi Kaji Sumini. Aduh. Beri kana. Rai Baros. Sira. Mene. Berbahaya jangan aku nganggo pikulan tak bapakku. Ampun Gusti ampun. La ilaha illallah. Ya. Melu mendi sira. Ya melu ning sampean. Omae sira lagi bagus-bagus oleh siapa? Melu sampean. Iku nang empong raine. Ojo kene gamah. Ya melu ning sampean kini Wah, Mikaji. bayat ten wong tumbangi. Melu siapa? Melu sampean ah. Sira bom. Aduh. Melu siapa? Daripada empang ditarik, daripada pekaya ditarik. Ya. Pengen kali kak. Melu kaji wadon. Sira weruh kin siapa rane? Baros. Nyandang semua oleh siapa? Ya oleh sampean. Sekian wis kianatin kita. Ah, priwi aku. Dilocodi. Beli sudi. Beli sudi. Bewok. Tak pecah. Sampean mah duit pekaya. Ayo. Oke, kian sing sengit banget Pak. Nang, Hari pokatku beli arep ngerindik kita mauku. Tiwas singkat beli. La ilaha illallah. Mendikana. Sengit apa rai kayaku. Aduh, apa ngelilipi mata. Aduh. La ilaha illallah masih baik. Nang. Anakan menusak ini. Kadiampok bapane wis laka kabeh ga. Setan kuno. Rai dipoprok karo soga wuduk. Iku sambelek kari. Kerek kuno. Peribatan yang kena sambel gini. Kabine. Srawale. Olino kok kenane kaji wadon kini. Srawal. La ilaha illallah. Iku Darsono emenyon iku. Antel beli kuno kaji.
Laki ni sampean ko ora kuno. Kalesan wong ora tau diuntung. Aran baros. Bom, luru banyu bom pribusung. Negara apa? Bom. Setan sambel terasi. Mana dibebesna ning kali bu apa iku raine? Yo, Ya, rai Koko. campuran tuh karena mampu bako. Bapak kowo. Saya ketemu ke bapak kowo. Wah, rai. Oke, raine. Rai Bapak. perwasa dirai. Lakonkin apa suka pejet bapak kowo. La ilaha illallah. Ya, ya Bang. Di kompresor ya. Di kompresor dengan. Yang tamrin. beras. La ilaha illallah tamrin tegelan sirako. Supaya kompresor satu raine. Iya, iya, terus. Kalag. Kalag dewe ya. Oplok rekomben. Ye. Usai nak malaki ni sampean ke wis aja durus e. Ma, Wah, maaf ma. maaf. La ilaha illallah. Ika mobil pemadam kebakaran ka sini kene bae kana. Masih dendam baik kana. Bewok. Ya, ya kula. Kuwi sing gawe lantaran. Kula, Cek. Ora wuruning ruwede. Ya, ya. Bakasira Ya, orang nyingkirakan raikuan. ya. Oh. Terus Tak kebuki sih. ya aja. Celot. Nen, Beli wuruning ruwede. Ya. Wuruning beres bae. Awas. Saya, Aja menderik bae. terus sih. Abu. Mikaji ni mana wis aja saya. Mama, orang sudi kita duwe. Eta urusannya kula kun Ma, maaf ma. Orang sudi. Ma. maaf raine ya. Bebok, Ya. Wah. beli weru ning ruwete. Ya. Weru ning berese. Ya. Bongkan sirah sing gawe kawitan. Biang. Tibang bujang melu ngubangi bae kana. Kang Bebok. Kan, juragan mene. Dingin. Wok, Ya. nasibku terani ya wok. Juragan kita kayak SpongeBob. Mama kowe krungu beli sih ya. Mana? Saya ketemu ke mama kowe. Payen mama kuwu melas, nganggo berobat, Suwun mama nganggo kowe. becete. Bagian. Muga-muga mama kowe mekarsari akar rezekine. Makarasi. Muga-muga mama kowe Dalan. mekarsari tas nanggap sandiwara Makarsari, Dewi Makarsari. Pantura. Weh, Makarsari Mbak Patrol, Ceroko. Salah. Apa? Hei, Iya mekarasi. Mekar asi. Arep tinggal lelewar pekrok. Mama kowe mekarasi wong paling loman. Ika. Kesuwun. Ya, suwe temen jemutereku. Ali. Mong. Sing Pak kowe saparane? Bapak Lurah Yasin. Ya. Wis. Ke bapak kowe duitnya dirampok. Saya ketemu maning ke bapak kowe. Malu kari apa-apa. Bapak Lurah, itu bapak kaji sih beli arep ngupai. Ha. Kakak bapak Lurah. Awas. Ya, bong mekar asi maloman-loman ya. Ya dengan. Semoga bapak kowe panjang umure. Amin. Sawahe nambah. Amin. Mobilnya nambah. Amin. Rabine nambah cukup papat. Bocah kupring ya kuno. Siji bae. Siji bae bapak kowe ya. Ya. Siji ning Mekarasi, siji patok besi. Aja bapak kowe siji bae karo ibu kowe bae. Iku dirampok paning ya. Loh. Akan copet sandiwarakin. Ya. Ya. Gua anak pira. Iya. Noloronge. Ya. Wis dengan. Sing bapak kowe bari bapak lurah kowe ketan lorok oplok. Ya, wok. Ya juragan. Nafsu temen wok. Marah temen kita. Ya padai sudah. Ki makenen kini juragan. Apa kono? Bisa nek sampean ki gagal perkawinane. Ya, Pasti anak pengkhianat. Pasti ada sing weru. pasti kaji wadon wis ana sing upae weru. Kayak konon. Beli pati-pati nusul mene. Ya. Beli pati-pati nusul. Ya. Siapa sing dadi turjanane? He,
Diutak panak ke Melayunya ke. Waduh, kurang ajar temen. Hei, wahai Durjana, aja Melayu, mantekan dingin. Tunggu kedatangannya Juragan Baros. Ayo Kle, udah Ayo, bareng-bareng Kle. ayo. Oh, siapa menusanya ya?